ova igra koju je FPL pokrenuo pred 30. kolo, odnosno u ponedjeljak. Dakle, praktično je riječ o takmičenju u kojem ste u igri samo jednu nedjelju. Dakle, nakon svake nedjelje bodovi koje ste osvojili će biti brisani. Naravno, bitno je i od starta reći da ova igra ne utiče na aktuelni fantasy sistem. Dakle, bodovi se i dalje skupljaju isto, kao što se i bodovi igrača koji osvajaju u FPL challenge-u također vrednuju kao i u FPL-u. Dakle, riječ je o dvije nezavisne igre kojima FPL pokušava da angažuje one menadžere koji zbog propuštenog jednog ili dva kola potpuno prekinu da igraju fantasy. Dakle, glavna stvar je pred svako kolo imat ćete 100 miliona da sastavite tim od 15 igrača. Razlika u odnosu na fantasy normalni koji, da ga nazovemo normalni koji igramo, i ova je što možete da izaberete 5 igrača iz jednog tima. Ako napravite neku mini ligu ili slično, dakle, brojat će vam se bodovi samo u tom jednom kolu, nakon čega se restartuju, dakle svako kolo je nezavisno. Postojaće i razni izazovi svake nedelje. U toku ovoga kola, dakle, postoji limitless budžet. Neko ko je igrao Euro Fantasy ili Ligu šampiona Fantasy zna da postoje takvi čipovi u UEFA-inim fantasy igrama. Dakle, jednostavno u tom kolu kada imate limitless možete da izaberete igrače bez obzira na budžet. Doduše, vi ne birate čipove, već fantasy određuje u svakom kolu koji će biti aktivan. Također, u 31. kolu, dakle, napadači dobiju duple poene. To znači da ćete za kapitena nekog napadača bukvalno dobiti 4 puta bodove. Dakle, u 32. kolu igraju Liverpool i United, gdje će svi bodovi igrača Liverpoola i Uniteda biti duplo vrednovani. Dakle, jednostavno rečeno, cilj FPL challenge-a i fantazije je da angažuje ljude koji jednostavno žele da odigraju u toku jednog kola ovu igru, da izaberu svoj tim i da na narednom kolu mogu da biraju potpuno drugi tim. Ono što je također bitno je da nema deadline-a. Dakle, tim možete izabrati do onog trenutka kada ostanu 4 tima da igraju, odnosno 2 utakmice. Dakle, u principu, ako imate mečeve u subotu i neke u nedjelju, minimum 2 meča, vi možete bukvalno da svoj tim sastavite u nedjelju. Dakle, da potpuno ignorišete subotu, sastavili ste svoj tim, izabrali 15 igrača koji igraju u nedjelju. Ono što je bitno reći također je da nema deadline-a za tradicionalnog deadline-a za izbor tima. Dakle, tim možete da birate do bukvalno posljednje sekunde prije nego što meč stvarno počne. Tako da, ako hoćete da izaberete, ako imamo kolo koje počinje u 1,5, vi želite da izaberete nekog igrača u svom timu koji igra u 4, vi jednostavno možete u 10 do 4 vidite sastave jednog i drugog tima, izaberete 11 igrača i potvrdite transfer. Također, moći će da se mijenja kapiten, što znači da ćete kapitensku traku, odnosno duple bodove, moći da mijenjate sa igrača na igrača sve dok ovaj posljednji, dakle, kojeg izaberete, ne počne meč. To znači, ako ste izabrali kapitena u subotu, nijeste zadovoljni njegovim bodovima, vi te bodove možete da prebacite na nekog igrača u nedjelju. Dakle, za kraj, jako slično evropskom, to jest UEFA-inom fantaziju, svako kolo bit će i nagrade za najbolje na svijetu, a vjerujemo i u brojnim ligama u kojima se menadžeri takmiče da će biti dosta nadmetanja za neke nagrade nedeljne, jer ovo djeluje kao zaista jedan zanimljiv projekat fantazija koji bi trebao da angažuje i one koji imaju manje vremena ili jednostavno manje prate englesku Premier ligu.